Stremljenje secesije ka odbacivanju akademizma i formiranju nacionalnih stilova na predlošcima iz doba pre renesanse i klasicizma savršeno se uklapalo u napore Srbije da kroz obnovu pokaže svoje nacionalne vrednosti. Stvaralaštvo arhitekte Branka Tanazevića najbolji je primer stvaranja srpskog arhitektonskog stila kroz oslanjanje na srednjevekovnu srpsku arhitekturu i narodno stvaralaštvo. Njegova dva najveća ostvarenja u Beogradu do Prvog svetskog rata, zgrada telefonske centrale u Kosovskoj ulici i fasada Ministarstva prosvete u ulici Kralja Milana, najznačajniji su primeri ovog hvale vrednog pokušaja. Telefonska centrala izgrađena je 1908. godine. Dok je unutrašnjost zahtevala funkcionalnost pre svega, fasada je pružila mogućnost za poigravanje različitim elementima. Asimetričnost, veliki prozori, rebrasto kube kao naglasak ugaonog dela uz dekorativnu plastiku Moravske škole poput šahovskih polja, rozeta i prepleta doprineli su da ova zgrada i danas pleni svojim izgledom. Dok je na fasadi nekadašnjeg Ministarstva prosvete, danas doma Vukove zadužbine iz 1912. koristio slične dekorativne elemente Moravske škole, kuća trgovca Radosava Jovanovića iz 1910. u ulici Stevana Sremca oslanja se pre svega na narodnu umetnost poput veza, kao i na narodnu arhitekturu. Tanazević je godinama proučavao srpske srednjevekovne manastire, folklornu arhitekturu, ali i narodnu umetnost poput veza. Sve ove elemente možemo videti kako složno žive i jedni druge nadopunjuju na fasadi kuće Jovanovića. Ovaploćenje Tanazovićeve ideje o srpskom nacionalnom stilu u arhitekturi vidimo i na kolektivnoj stambenoj zgradi braće Nikolić u Njegoševoj ulici broj 11 iz 1912. godine. Prepleti, boje, ritmovi srednjevekovne srpske arhitekture sa maskeronima, vertikalnošću i biljnim ornamentima secesije krase ovu jedinstvenu građevinu. Na Obilićevom vencu broj 16 nalazi se kuća Steve Jovanovića Resavca koju je Tanazević projektovao 1912. godine. Za razliku od prethodnih ostvarenja, Jovanovićevu kuću arhitekta je ostvario u punoj secesiji. Nalik kasnoj bečkoj secesiji kada se fasade pročišćavaju, a njihova geometrija uz poneki dekorativni element postaje osnovni ukras. Paviljon knjaza Miloša u parku Bukovičke banje u Aranđelovcu iz 1907. godine još jedno je Tanazevićevo delo u punoj secesiji, sa karakterističnim omega prozorima, biljnom ornamentikom, geometrijom, ali i sa detaljem po kojem prepoznajemo idejnog tvorca srpskog nacionalnog stila u arhitekturi pre Prvog svetskog rata. Nad ulazom u ono što se nekada zvalo izvor kisele vode dominira glava žene, takozvani maskeron, sa detaljima nošnje i niskom dukata. Branko Tanazević je predavao uređenje gradova, dekoraciju, ornamentiku i modelovanje. Proučavao je srpske srednjevekovne manastire i folklornu arhitekturu. Projektovao je, a slobodno vreme koristio je da slika i vaja.